Shisngi hadian bau sembut menteri rangba ke jelau ba Presiden Tensong la penkesan nalor ke jingkeli ke baidai ba ke kaipot jong retired Justice PP Kateki kepala ong ba ke Jingtih bean bat jingsalan Dewïong kadang bon bat kamdon jingduna hakathan Jaiñtia Hills teladon ru ke jing pensyai na wei unong shnong jong ke kathan kumban chupentip ke kaipot kepala IT do retired Justice Kateki ubadai kli ya ka single member committee kapala thung da ka Meghalaya High Court kapala board da ka jingle jurep is Jaiñtia Hills bat kiwi ki jaka kan thop ka cleariat kala sakhi ya ka jingbon ka Jingtih Dewïong bathumai bala penhap road ka National Highway Hajan Don Bosco Junction kumjuru hadian ka Don Bosco College kabdai minchwa ka St Anthony's College hashnong bindi hati ka committee kala sakhi bala don kitak tayar thmai jongki kali bakhia hagi jaka bakum kita ki Dewïong bala penhap kapa Pynshisha ya ka jing Bteng jong ka jing khai bean yu Dewïong haka kaipot ka committee kala penso ikidur bala penhap iki Dewïong bala ti bean hagi jaka prepare jong ki East Jaiñtia Hills district habakeli helor kani nakaliang uba Presiden ulaong umtang maka law enforcement ka pet iki kam bean hendai ka khmiru ya ka Jingtih bean yu Dewïong ulai thuru baka sarkar kala betha yakinong trei badai pet panlong ki pet ngor bat pan pintikna baka kam bean ka pakenthop ya ka Jingtih Kamlong Meghalaya has started right from 2014 onwards. The moment the NGT banned the mining of coal in the state of Meghalaya. It is not a new thing. Let government come and goes. But as I said to you, it already started from that time itself. So by alleging that the present government just neglected the issue, I think that is not fair and it is not true at all. We were in the government, we are now in the government. Not only illegal mining of coal, but any illegalities, law enforcers are there. We have also stage by stage administration in the whole state of Meghalaya. And we have entrusted right from the district administration, go down to the police station, go down even up to the block level, where we have instructed the officials, please be alert and please see that illegalities, not only mining, illegalities does not happen in the state of Meghalaya. Kung ka jing sngaw binyaw baka ka bau sembut menteri rangba ong kalong ka bom syongnya nakaliang wi nong shnong ula telefon chaka office Shillong Mail pan pentep ya ka jinglong jingman ha Jaiñtia Hills ka pakentop ya ka West Jaiñtia Hills bat ka East Jaiñtia Hills da ka ba airu haringkat ya ki dur ki bala shanling baka GPS kamera bat kentop ru ki video ki bidang dei ki bidang shudep ban ring bat shan hapo new banai jong news nam arjar arpulai la bani tu ingi nadu nangno kita ki jaka ki bati ini kibadang don ta Jingtih Dewïong bean ta po Jaiñtia Hills Jingtih Dewïong om di tangga po East Jaiñtia mo pembalong menta pada po West ru ka don he tang bah West ka kambuna don tang application ong gain ko menteri yang village nang ta po se village kini ki Jakarta yang application menteri yang maka se village Italy balut nang ne saya yang ne na supaya yoksi cedu kata kilo asamo Is Jaiñtia pat Jingtih Dewïong kadang pun dia kadang jai lah ko mene hayong kodo just ngau yong kodo village nang ta mo snow mo kain okay and then mulai nang ta seruang kadon sini sejan sumer sai punghui nang ta bendi hati Kena den cenderom mar bendi hati de kedipu wastok ma Thomas nang kedu nang ta sakain village nang jura Jingtih Dewïong nam ni de mangayoi gai nang ta hanen monument de stop dan ma ne po 1 kilo 1 kilo ikali bawan lot nang ne da po East Jaiñtia ini bahaba da do yung kalau hado ni ha monument am takini ke polis idikam kompleng polis idikam kompleng man ke sikari ki simbet sa spa gai man ke ci dempar to te tiket sei gini ki kali
kimya nani ka surok highway ban le chugoti kimya chu komon don ba ya we armo da bobon hi kili be chine chukuk baca ni cha factory cement factory cement kum cha star stop sem oh mut kiya bi sulum snong ya Shillong senang hai ini na po cleariat la na po cleariat tru be po ni da umtara che po umtara ru ya free isim di bisa donga itu tu banyak dampar tapi kena pero to sim di umtara da ga dorm tibuang ga dorm ma pun kim di umto nang ne ka pai kene di po buran da 100 kilo em pe cleariat si kari ki sim ni plus cleariat sangat separum do sim ki pulit bi menong ya pulit hai ni kuk factory bisa lihat Dewïong saya nak Dewïong kum sa don ni kuk le chipen kum balik no Dewïong kum sa kuk factory bunane po empleang kena jan chno marsiang sana and then seriously ribun haki kuk store ribun alino Dewïong kibalik kuk kile bidigi dompar kibalik pa cepo asam cini cepo ada kilo nang ta ni da plus bab ne kiang kerta cara cedu ca melidor seto tu kile bidi trok ya dum itu kan riu kani kalau mi malakas ni kat kum jinggi jong pi trai snong sto sene ki dompar ya memang kesini formit itu kini ki nek snong mulai and then mukain sakain taman yu isu banyak kali alan pum balat pulok pas ni ha kini mod kimya open kitab terpal don terpal wi aram terpal don belajot Mungkin kitab terpal kia open baik. Ya open. Don betap don menjadi open. Bobon ni open baik. Mod damiet mah kan beji ai. Ngam to sa steng san beji kala ya mi. Kulit sip na tam spa ya. Sau steng san beji jan met ai mi. Ada ya mi. Sa steng san beji. Men ngir wi mi adu yo i bagi mi. Halor kini ku bore ma kwa menong kulit ba. Adin belam ini ku bokim de ban ong na Im de si ban yai men sni. Ili yai kata kan lai ka so beji ro. Ngiti baik menawar ngiti tradisional. Dengan kuat penong kiwes. Di sini mereka tray kam, di ban tray hop. Dan kang nyorit kang yui baru separuh. Kam di ban kang tangi berit ni. Pelai baik open baik. Kenapa nyo tray lang berok? Kang beslam sar ke. Mungkin itu di ban ju mau kulit apa ki. Selama lit tray juga kam hadin berada training. Bisa bam semaya. Di ban buram kayaknya tu semai jong ke. Namar kami kesentor kami lekpo nasnier. Dia cu top pat cu le pat yoki akhir kesni yoki mat denjar pergi. Dia plus ki milik ke paru milik Dewïong kum di ban berkat tamai na de berkat ikan member yang ru kumalong menta member yang don hatemir sedangkan no layam. Do berkat tu slap nem yo cu slap biang. Ni babala berian. Ketengem yo slap. Baca ka apa slap ni yo degas ni. Ni kuat degas ni ban yo tong man yo tiap ban yo ot yo man dau slap. Baca ka apa long dia kata ping aku amba. Kamu ki bapi ai ngi kini ki Jingtih par khot kini vision ki GPS kamera feeling ki GPS kamera mo. Dei. Ya kita ni GPS hai. Mata vision de kamera mar ki pulit yo ku amba. Vision na do ndai vi. Maro GPS kamera don bat kapor ke telik. Tiu aku rusi ke long pura kai kita. Okey, to. Tegmur ka information kade ka batikna ka baskham nakaliang jepi dei. Yes. Nomor tu GPS don be ke date yang tu.